Ay Nurjamал, gel qo'shnam. O'tirasınmı? Aman esen. Rahmat, Xudoga shukr. So'liqlar yaxshimi? Ishlaring o'rtog'i. Yaxshi, rahmat. O'zingiz o'tirasizmi? Qanday sen, qandaysizlar? Men saboqdan keldim, cho'ngene. Ha, geldim, gel. Bizde işleydi. Albay murdam neydi? Bizde poçtada ne işleydi? Yaxşı. Ay, Fursan toy qozdun bu balam? Ava. Toy qozsang chiqib, cho'ngatanga jardam bergin. Cho'ngdorning so'zini tingshab. Becharin jashila qiz o'lib qolibdi. Alo, aylanay, sen mi? Qanday, денсаулықтарың жақсы балам? Ой, тыйын тыпыр салайын деген ниетіңер бар мы? Біз болса ошо, отырабыз. Мен болса, мына жүгөр чаап атам, көрүп атасыңар ба? Ой, ойнап келе берейин мен. Мейлі, балам, мен атаң менен сүйлөшүп атам, бар, ойнап келе берели. Болdur, макул. Урматтуу ата-энелер жана ата-энеси миграцияда жүргөн өспүрүмдөрдү багуучулар, жаш балдарды көзөмөлсүз калтырбаңыздар. Аптаптуу күндөрү сууга түшүүдө этият болуңуздар. Балдардын коопсуздугу өлкөбүздүн келечеги.